Twongere tubasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre, aho ndi kumwe na Bwana Kofi, geopolitical analyst. Watangira usuhuza abadukurikiye Bwana Kofi? Abiye interesa muri analyse geopolitique mwese hano kuri Rwanda Burundi TV, reka mbasuhuze. Nizera kandi ko imirimo yose murimo ibanogera. Uwo bitanogera ajye ihangana nta kundi. Noneho ingingo wateguye no munsi tuzibanemo neza. Turi bwaze kureba kubyasohotse ku ntambara ya Kongo. Udukorereho komanteri. Noneho uradufasha no kugera muri Ukraine turebe nimba hari ibyasohotse kuri ro contre offensive. Yego. Udukorereho naho komanteri tumenye ibyasohotse. Ese kuri gukurikirana ibya makimbirana ari mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri front line hari mechanisme zahindutse cyangwa biracyari nkuko byari bimeze mbere? Rwose kano karere kagezaho gashimishije cyane. Ndakeka bya bibazo tumaranye imyaka guhera 1986 ibibazo byanze gukemuka kuva icyo gihe kugeza ubu. Ndakeka bigiye kujya ku iherezo. Yego. Rwose intambara iri muri Kongo ubu ngubu byane byo kuvuga ngo Wazalendo ngo na M23 ngo nibo bari kurwana bigiye kurangira. Haze FARDC na UPDF. Yego. None ikiza cy'ibyo bintu nuko hahita haza n'ibindi bihugu nabyo byenteresa muri iyo ntambara. Noneho akarere kakahita gatungana. Yego. Kuko burya nge nibinzi neza kwibazo muri kano karere bidashobora gukemuka mu biganiro. Rero iyo muguma mu bitinza kandi neza ko bitakemuka kandi hari inzira yoroshye kubikemura biti intambara. Yema muri gutuma na function. Yego. Turashaka kuba bintambara kare kose kugira ngo ibyo bibazo birangire. None abazabo nyuma y'iyo ntambara Eida ibyo bibazo bizaba byarakemutse cyangwa birushaho gukomera. Ngomba dufite possibility ebyiri. Yego. Gukemuka cyangwa gukomera kurushaho. Ariko ibyo ntibyatubuza ko habaho test. Yo kureba nimba iyo ntambara y'akare kose yaba. Yego. Ku kigero cya 80% ubu ngubu iyo ntambara yaratangiye. 20% isigaye nuko yaguka ikibuga ariko ubundi yaratangiye. Kandi harimo n'akantu kuko na diplomasi yitangaza ko ari iri kuba. Yego. Nako kakani karaboneka. Ariko undi nabyo biri mu nzira. Yego. Ubwo rero abiyenteresa kuri geopolitique aka karere intambara nabijeje rwose ntago nzabatenguha. Kandi yewe ntago njya nkina muri analysis. Cyane rwose. Intambara rwose ubwo narayikarikiriye irahari. Dukomeze tureba ibyasohotse kuri aya makimbirane. Ariko mbere watangira udukosorera kuko mu kiganiro cyahise abantu muri komanteri bari bavuze ko twababwiye ko siko 45 leta ya Kongo ari yaguze igenda ibirometero 250 ku isaha. Nkeka ko habayemo kwibeshya byari 2500. Wadufasha kubikosora? Ubundi ofete no kwizina twaribeshye ubundi suko 45 izo ntwaro ntago zo Kisekedi yaguze. Yego. Kandi ubundi nirebye kuri Google rwose nta detail ubona kuri iyo ndege ngo su 45 ubundi ni 47. Yego. Nizo Kisekedi yaguze. None urabizi neza ko nari nzi ko Kisekedi ari maratumiza fighter jet. Kuko mbere h'imisine nari nakubwira contre offensive ngo yako Zelensky ari marabwira Biden ngo amuhe A10. Yego. None yo A10 nayikoze ubushakashatsi nza gusanga na Kongo harano yayitumije. Yego. Ariko noneho sinza ka diplomasi kabe hagati ya Amerika na Kongo Kisekedi arayeshapa ahita tumiza su 47. Yego. Rero aho ngaho twavuze ngo ni ibirometero 250. Twaribeshye buryo nyuma hari indi zero nuko ntayisomye neza. Ariko ndi ni 2500. Yego. Bivuze ngo kuva muri Nord Kivu gera Kinshasa yahagenda 1 hour. Yabigezeyo. Ngo ni indege yihuta cyane. Birumvikana. So rero ndumva uwo ngo wadukebuye kuko nanjye nasubiye inyuma nsanga twavuze 250. Ntabwo ari byo ahubwo ni 2500. Yego. Twabonye leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko zasabye umutwe mu 23 gushyira intwaro hasi ndetse basaba igihugu kimwe cyo muri Afrika guhagarika ubufasha giha M23 no kuvana abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ese leta zunze ubumwe za Amerika twizere ko zatsinzwe burundu kuko ukunze kutubwira ko iyi ntambara ari Amerika neza cyane. Ubundi igihe cyose Amerika isoye ibintu biri in favor ya Kongo Jumenya ko batabikoze ku muwe ahubwo nicyo twita rapport de force za Kisekedi.
noneho rero ubundi iyo turebye ahahise tukareba n'igihe cy'ubu yego ibintu Amerika yakoreshaga yari mu mutwe ukagera ku ntego ntago bigihari kubera ko nk'ubu ngubu reka tubisuzume yego Obote hari ahantu ari kugura intwaro reka da yari afite sansi ndetse na Mumbutu nta hantu ari kugura intwaro cekinga nimba Tshisekedi muri iki gihe ari kugura intwaro nizo turi no kuvuga kandi zinateye ubwoba kandi agazigura without loan burya hari ahantu atazi uremere bw'icyo kintu without loan ku mafaranga ubwo iyo ngiyo nicyo bita independence yego mu bijyanye no kugura capacity noneho cekinga nimba lobby ya Mumbutu na lobby ya Obote yari guhigika lobby ya Museveni icyo gihe urabona Tshisekedi lobby afite ashobora no kugura ubugande bwose cyane rwose buri muturage wese uri afite ubutaka kamwishyura na leta ifite mu isanduka kabishyura bose bakahita bagenda icyo bicyo bita lobby noneho cekinga nimba urimo uravuga ngo Amerika ngo yabitsinzwe ubundi sidatsindwa umwemba UPDF hari ibirombe biri strategique iri gukontorora muri misi biragoranye noneho hari na vegine udashaka gukura ku birombe kandi biri strategique yego cekinga nimba Museveni UPDF ejo yaravuze ngo ntikeneye Goma yego kandi ubundi bizwe ko umutwe kugira ngo ugere ku ntego abenshi birukira muri capital none niba ushaka gufata Nord Kivu capital yawe ukavuga ngo ntayo ushaka yego watsinzwe ushaka n'intambara wayihorera cyane kuko maximum y'insinzi yawe ni capital none ngo ntabwo ushaka kuhagera ntese wawe ibindi wabyihoreye yego ubwo Amerika ibirimo irabireba noneho cekinga niba diplomasi ya Museveni na diplomasi ya Tshisekedi kwimeze muri bino bihe yego nihe yatsinda yindi uzambwemba Museveni ajya arahira hakaza delegation y'ibihugu 80 imyaka 40 yose amaze ku butegetsi ntabyo twabonye kandi bari muri global north bakomeye cyane Tshisekedi yararahiye wabonye abantu baje noneho cekinga les alentours ese Museveni agiye mu ntambara abamushyigikira mu karere na Tshisekedi yagiye abamushyigikira mu karere abatsinda nabaye ubona ko Tshisekedi bafite amahirwe menshi aha rero izo results zose urazireba Amerika ikazireba ikazanariza kavuga ati imijyi yakunaniye ibirombe bi strategique byakunaniye noneho ko ngimiragura intwaro natwe tukazibaha kugira ngo ataguriza Abarusiya gusa natwe tukahitamo kuzibaha yego noneho akazigura without loan rero bakari ibyo byose akavuga ati bose intambara yatunaniye mureke tubireke Perezida Tshisekedi ari muri Addis Abeba yabonanye na sekretari wa Amerika ushinzwe Afrika twabonye bafata umwanya wabo baraganira rwose ariko ntago twamenye ibyo baganiriye kawe nk'umuntu ukurikirana Tshisekedi cyane urakeka baba baraganiye ibiki ndanyambwiye ko Kongo ni igihugu kiri strategique cyane impamvu Amerika iri kugikurikirana nuko ni igihugu gifite diplomasi aho yego Museveni kiramutse kimunaniye bitarangiriraho ahubwo Amerika niyo hari imbaraga zazo zagabanuka cyane kuko hari Chine na Putin ngo nibo baba batsinze iyo ntambara none Amerika impamvu biri kugenda iva muri ibyo bintu ubundi ntago bivamo byagize kuri maximum bo barakarikira kubona kutazayitsinda bakaguta kuri tele bakizira wowe ugahindukira usanga bo matanye nawo ndi wagutsinze none cyo bagamije no kugira ngo Putin na Chine bititwa ko ari bo batsinze iyo ntambara ahubwo ari Amerika ifashije Tshisekedi gutsinda iyo ntambara kuri Abiy Ahmed wabonye ukuntu basorera propaganda avuga ngo Abiy Ahmed dore nitwe twamugira inama yo kujya ku rugamba kugira ngo bavuge ati natwe twamareze utizo kwirukana Tigray kandi Tigray yari Amerika cyane bivuze ngo Tshisekedi Amerika iri kurwana nuko aramutse atsinze Tshisekedi byakwitwa ko Amerika yamufashije kandi undi Museveni yari Biden ubwo nibyo barimo rero none reka turebye Tshisekedi baba bari kumuganiriza ikintu cya mbere Tshisekedi nubundi yishimira ko Amerika ubwari iza kumwegera ngo baganire ubundi yo ni intsinzi ya mbere bano bambasaderi bano ngo bagarire ngo bagarire ngo Amerika ngo muri Afrika ngo ba security bose no bari kumwisangira sari ibereye Addis Ababa cyane uriya sese waje amuhubukaho amusanga none reka turebe rero
Tshisekedi warabasaba ikintu kimwe gusa avuga ati souveraineté ya Kongo niyo dushaka. Yego. Donc bagende begere Museveni bambwiye ati Museveni ngwino tugende tukwibutse umupaka wawe na Kongo kugarukira. Yego. Nibyo Tshisekedi ashaka ureke ibibazo bitarangira. Ikindi amabuye ya Kongo ntago ari y'Ubugande, ibyo nabyo arabibabwira. Yego. Ikindi ambasaderi amaze kuganira na Tshisekedi ari Kinshasa, hari ibyo batumvikanye bivuze ngo hakenewe undi muntu uri hejuru y'ambasada. Niyo mpamvu bazanye ngo sekreteri wungirije ushinzwe Afurika. Ubwo nawe niba nanirana hazahita haza Blinken. Niba nanirana ubone Biden aramutumisha. Donc Biden ategereje ko babakoze bo hasi banza kubigana byabananira akaba ari bwaza muri ibyo bintu. Yego. Nabonye ko no mu agent yitwa Makuro byamunaniye akahita bivamo kare. Cyane rwose. Noneho Tshisekedi ikindi ababwira ati ese nimba mumva ko ibintu bibananiye mwemgiye mu make capacity myikorere. Yego. Ku buryo Loni itavuga ngo turi gukora masakire ngo twateye ibihugu ngo bikini donc ntimuzaze diplomasi twopoza mureke twikorera akazi. None Amerika ikoze risk analysis ibona ko Tshisekedi yikorera akazi biraza kurangira China na Putin bo bafasha akarere kose. Okay, bwo ibingibi ni bikereza nyine Tshisekedi gutangiza intambara ya karere kose. Yego. Noneho Tshisekedi ra propose kavuga ati Kongo ifite uburenganzira bwo kwirindira umutekano wayo itagize ikiguzi na kimwe itanga. Donc idatanze ubutaka, idatanze n'ibirombe. Yego. Kongo ifite uburenganzira bwo gukorana diplomasi n'aba ally ba Amerika cyangwa ikabyihorera. Cyane. Kuba inshuti na Museveni si itegeko. Birumvikana. Kongo Ubugande buramutse bukupye ibintu byose Kongo nta na kimwe yahomba. Soro barara bagasanga ubwo atari ko tufite igihugu kirishe kimeze neza. Abandi bantu bumva ko tuba depending aho gute ibyo bigomba kurangira. Donc nkuko Tanzania imeze nta muntu imenyera. Yes. Kenya imeze nta muntu imenyera. Na Tshisekedi niko ashaka Kongo imera. Ntagire umuntu uhagara ku butaka bwe adafite uburenganzira. Yego. Ubundi icyo kintu ntago cyumvikana. Ngiye ko mba mbyumva ndi umuntu uri aho ngaho udafite amafaranga, udafite amashuri menshi, udafite iki, ni gute abantu bazi ubwenge batumva ibyo bintu. Uburyo Tshisekedi akivugamo nibwo wenda butumvikana kuko hari uburyo bo bacyumva. Nimba bamera ko Kongo ari igihugu. Kuki tumva ko gifite souveraineté? Ngiye nicaye mbasha kubyumva. Abantu bariyeje ngo aba docteur ngo n'abajana kuki bo batabyumva. Biterwa n'inyungu babifitemo. None se inyungu bari byandi bazikura. None ukuvuga ngo nuko nguko bimeze ibyo baganiraho ndumva ari ibyo ngibyo. Tukiri Addis Abeba twabonye inama yahuje abaperezida batatu. Perezida Tshisekedi, Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa na Perezida Evariste w'u Burundi. Baganiriye ku bijyanye no guhuza imbaraga ibikorwa bya gisirikare mu gufasha FARDC muri iyi ntambara. Ese ubundi hari n'abantu batazi ibihugu bifasha FARDC. Urashobora kubibibutsa? Ubundi aricyo twita Hutu Generic Force kirimo FARDC, kikabamo ingabo z'abarundi, kikabamo ingabo za Tanzania, ingabo za South Africa, ingabo za Angola, ingabo za Malawi. Yego. Noneho ibyo ni bisirikare by'ama state. Noneho hari n'abandi twita donc imitwe nyine. Hamutwe X, hari imitwe yindi muri Kongo idafite revendication kandi tifuza balkanisation. Yego. Iyo ngiyo nayo wayihamagara isegonda imwe yahita ijya muri iyo ntambara. Kuko hari ikintu bita balkanisation hari n'iki cyagera ingaruka. Iriya mitwe yose no yagihagarara. Yaba yavuyeho. So rero barabwa ati bwo nyine namwe nimba mushaka kugumaho murya ibisheke murya amandazi n'iki byose. Nuko namwe mufata intwaro muharanira iyo ntuza. Yego. Iyo stand yanyu bahita baza muri ibyo bintu. Nicyo kintu kigize icyo twita Wazalendo. Yego. Nono King muri Wazalendo no mutwe X. Ni ukora structure no ukora ibintu byose. Yego. Rero icyo nicyo twita Hutu Generic Force. Noneho akaba n'uruhande rundi nago rufite iki byose. Noneho nuko nguko bimeze. Nibyo bihugu bifasha doko coalition ya FARDC n'iyonge. Yego. Nabonye presidence ya leta
ya Congo ivuga ko ingabo za South Africa ndetse n'iz'u Burundi aribo ba top contributor muri Sami DRC za ngabo za SADC muri Congo cyane. Ese kuki u Burundi babuvuzemo ko buri muri SADC kandi tuzi ko butari muri SADC buri muri EAC? Ni ukubera iki? Ubundi haba icyo twita media, hakaba icyo twita impapuro, hakaba n'icyo twita fonction. Muri media ntabwo bavuga ko Burundi buri muri SADC. Ego. Mu mpapuro nta hantu byanditse ko Burundi buri muri SADC. Ariko muri function ni ari nacyo cy'ingenzi. Kandi mpora mbikubwira ko Burundi buri muri SADC. Muri function. Rero presidence ya Congo yo kwako iri muri tension zo gusobanura ibintu, ntabwo bajya ku ruhande ngo bavuga ibintu bya diplomasi, bavuga ibintu ukuri ko kumeze. Ego. Bo batu Burundi na South Africa nibo bantu bari kudufasha mu ngabo za SADC. Ubwo bivuze ngo n'Uburundi ba muri SADC. Muri function. Ego. Ikiza nuko duhora tugara nka bikubwira ko Burundi buri muri SADC, ndakeka nawe utatu cyane rwose n'abandi babatunguwe Burundi ba muri SADC, ntuzabarira hano yitwa muri EAC. Ego. None se iriya nama yahuje aba perezida batatu ni Cyril Ramaphosa wayitumije, ni Tshisekedi cyangwa ni perezida Evariste? Ni Cyril. Yabikoze agambiriye iki? Burya rero ngiye ndimo ndakuntu Cyril yicaye muri semi yandi bise ngo ni mini summit. Ego. Ibigaga kuri Congo. Muri cyo kuntu si yaryumyeho nka no ku Evariste yasibye nahise mbona ko abantu hari gahunda baziranyeho nyuma y'iyo nama. Ego. None nigeze kubwa ku Evariste hari inama yabaye mu Burundi ikamuvuna cyane. Reba kugira ngo ucunge umutekano w'abari abantu, ngo zakira gutereza uzakira ba president, utunganya aho bazakorera. Ego. Imvune zose wagize ni bucya mu gitondo mve ngo byayo ngo byari cyuka. Evariste ashakora afashe icyemezo ko inama yose yiga ngo bya mediation kuri Congo atazongera kuyijyamo. Ego. Bitewe n'imvune yagize muri byo. None rero Cyril nabibonaga neza ko afite ibindi bintu ari buvuge bitarama aho ngaho. Iyi nama ikirangiye yahise atumiza bari ya batatu. Ego. Evariste na Tshisekedi. Donc nko kuvuga ati iriya nama ya Lorenzo mwabonye ni icyuka twe twifitiye ibindi turimo. Ego. None Lorenzo nawe byarukuragira abantu ngo mediation. None se reka nkwereka. Tanzania Samia ntigeze kuvuga ngo ikibazo cya Kongo cyakemuka mu bikaniro. None yohereje ingabo kuri tere. Gusa umva abantu batabari kukubeshya. Ni bya bindi ibivugirwa muri media bitandukanye. Cyril se we ntiyabivuze cyane. Ngo ikibazo cya Kongo ngo cyarangira habaye ibiganiro. None se bari ibiganiro ku kiguma wohereza ingabo. Wazihoreye ukara ko Tshisekedi ataganira. Ariko muguma kumufasha ntabwo bijyamo. Bivuze ngo bano bagabo ibintu bavuga ni muri diplomasi, ubundi mu mitwe yabo harimo ibindi bintu. Ego. Ubwo rero Cyril rwose none urebe Cyril. Cyril ntakeneye abantu batatu muri centre. Amerika Chine na Putin. Cyane rwose. Bivuze ngo rero ntago ari bwemeye ko Amerika itsindi intambara mu kare kare strategique. Kuko itsinze bivuze ngo yabiri kuguma muri center yonyine. Ego. Ntago ashaka kwemera ko Amerika itsinda muri Congo. Nimba utabyemerewe ku rwego rwa Afrika. Kora resulti ku buryo ibyo bintu bitajya en place. Ego. Noneho nimba ari intambara muri Congo, ureba abantu biyangaje mu gufasha leta ya Congo. Kuko leta ya Congo ibintu ishaka birapyinagaza Amerika. Ego. Evariste yaravuze ati ngewe ndatanga umusanzu wanjye. Na Tshisekedi narafite ubuhirimbanyi ideological bwuko muri center y'abantu batatu. Ego. Rero Cyril nk'umuntu ushaka ibyo ni bijya place nawe mukuru koranya abo bantu. Mukora izindi resulti rwose zigwisha Amerika. Ego. Aha. None iriya ntambara muri Ukraine. Si yo kugira ngo Putin ajye muri center. Ego. None yikurura iterekano mu karere. Wibuke ko Cyril ahintwaro Putin. Ego. Bivuze ngo no mu karere ahantu hose Amerika ishanga gukomera. Ubwo bivuze ngo Cyril n'ushinzwe ibyo bintu ubundi. Ego. Sinzi muri turi kugenda. We aho nabyumvishe cyane. Nimba ro Cyril ushinzwe ibyo bintu mu birabura. We aragenda n'abantu nabo bemera ibyo bintu. Cyane. Ntabwo Cyril ashobora gukora inama na Museveni. Chwi. Kuko ko Museveni arashaka gukomeza Amerika kandi sibyo bashiri bashaka. Yego. Kandi ubundi Amerika itanakomeye muri Afrika n'ibintu byagenda bikemuka mu gutungana kwa Afrika. Birumvikana. Bivuze ngo ahubwo Museveni mu bantu bica Afrika. Cyane. Gukomeza Amerika no kwica Afrika.
none abantu bashaka kugira ngo hajyemo abantu batatu muri center bajye ba Afrika nayo igipropose projet Museveni arimo arabarwanya. Ngumva Museveni atari ikibazo cya Afrika cyane kuko ari kwanga ko ibintu bijya mu kwanga ko ibintu bikemuka. None rero ubwo ngubwo Cyril rwose ni umuntu ukomeye cyane. None Cyril ahantu yaguye mu mazi ahubwo cyaje kumunanira, ariko nawe ndakubwira impamvu. Ni muri Mozambique. Ho byagenze gute? Macron yaramunaniye. Ho rwose Macron yaramutsinze. Macron aribagaze rwose. Ariko impamvu Cyril byamunaniye ni uko umuperezida uriyo atari impirimbanyi. Baranga gutakaza ubutegetsi. Philippe Nyusi kinashaka ngo n'ubutegetsi ngo ibirombe batware. Ni kimwe na Touadera. Bura Touadera baye impirimbanyi uko ba Faransa batakongera kwiba Central Africa. Cyane. Philippe Nyusi baye impirimbanyi basiri ntibamufasha nko bari gufasha Kisekedi. Ariko abaye yicayeho. So rero nuko nguko bimeze. Cyril rwose n'umuntu uri rishe cyane. Ibina shaka bigeze en place Afrika ari hari de projet yaje propose muri espace je. Ijwi rikumvikana. Ndakuye ngo harimo abantu batatu hari. Afrika yasobanuka. Afrika yagivuga ati turahitamo turapropose bino bintu. Nubyanga turakorana bariya, nubyanga dukorana na bariya, nubyanga dukorana na bariya. Ugahitamo kwituza muri system. Cyane. Ariko niyaguma Amerika gusa ntago Afrika izagumira iri ku muhanda itagira projet. Birumvikana. Hari itangazo nabonye ryasohowe n'igihugu kimwe cyo muri Afrika rivuga ko leta y'icyo gihugu itewe impungenge nuko leta ya Kongo ikomeje gutesha agaciro amasezerano ya Rwanda na Nairobi mu gukemura ikibazo cy'umutekano muri icyo gihugu. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko Kongo ikomeje gukorana n'umutwe X bigashimangira ko icyo gihugu kizaguma gukora ibishoboka byose kugira ngo kirinde umutekano wacyo. Ese commentaire yawe yaba ari yihe kuri ibyo bintu? Ubundi natira comment uramutse mbwira icyo gihugu icyo ari cyo. Ni kimwe nyine muri Afrika. Ese Afrika imihugu 50 neze ni Madagascar ni Senegal ni iki? Reka turebe ibyo abakongomani bari kurega leta zunze ubumwe za Amerika. Kuko twabonye bashinja leta ya Amerika binyuze muri izi mbuga nkoranyambaga. Yewe noneho leta ya Amerika ikagomeza kubihakana binyuze muri ambasade. Ko urareba muri media biravugwa ko leta zunze ubumwe za Amerika zishigikiye kubarikaniza Kongo. Ese kubihakana byo kwitabirimo byaba bivuze iki? Barikanization. Yego. Nukuvuga ngo ubundi iyo dukurikije ahahise iyo Amerika igize ibintu hindura muri centre géopolitique. Ibonye kwisigayemo yonyine. Ikintu kurikizo no kubarikaniza biggest countries. Yego. Kugira ngo batazaruzura rezuti. Noneho rero Amerika imaze gusenya USS yahise barikaniza donc wabonye na za Yugoslave ziva mu nzira. Wabonye ko donc bahita baronshinga ibyo kubarikaniza wenda bikagenda bipfa ari kubundi ziba ari zo gahunda. Yego. Rero n'ubu ngubu iramutse ivanye Chine muri center noneho igakora ku byo Putin atajyamo bitunganye neza no kwita itangiza barikanisation. Ya mbere ni barikanisation di Congo cyane, barikanisation ya Ethiopia, yego, barikanisation ya Sudani nanone bakongera nanone cyane. Nese iya ruguru impamvu ari intambara no kundi iri kubananira iya ruguru nayo hari umuntu donc ntago ari yo Salva Kiir nkuko hepfa ari. Yego. Ubwo rero yibarikanize ufate ba Salva Kiir babiri nabo wongeye baterekeho kuryo mbega bataguma bavuga. Barikanisation ni donc ni ngiyi ku rwego rw'isi rwo kubarikaniza Uburusiya. Yego. Barikanisation ya Iran muri Middle East cyane, na Iran trend. Iya China. Barikanisation ya China. Iran trend. Yego. Donc nuko barikaniza ku buryo bitazongera kugera za rezuti. Na North Korea meme nayo bayibonye bakongera bakayibarikaniza kuko ubone ko ifite akarindi. Yego. None se ubundi Mumbuta amaze gupfa kuki Kongo itahise babarikaniza? Abantu bariraye rega nuvuga ngo uko Museveni yiraye akibagirwa ubundi ko Mumbuta yagomba kugenda Kongo ite babarikaniza. Yego. Ushaka kuba Mumbuta yaragiye ukahita ubona ibirombe bya zahabu cyano ryose.
amadolari mu mabanki ko mu mbuto abantu bashaka yabikaga ibizahabu ukahita uhagwa ukabona ibikoruta ukabona ibiki ukibagirwa ya function ko nundi kubarikaniza hano kugira ngo amabuye ari aho ngaho aba yanyu yego none warayabonaga for free wabonaga shaka yararangaye ntibyihute noneho zamuka nundi urasanga na sebuja yararangaye nawe witwa Amerika nese wambwira gute kunusha iri muri center na Amerika yihamagaye icyo gihe Amerika yabonaga iryo buye yumva bya none icyo gihe nabwo shine ntiyari muri center igihe bakuraga mu mbuto yego namwe amakosa namwe mwakoze kugira ngo shine bajyane muri center ni kimwe nuko na Museveni nawe yakoze Kongo ikabegeze iki gitara barikaniza yego Gurumva impande zose zakoze amakosa bose bakoze amakosa sebuja ntazarenganye umukozi n'umukozi ntazarenganye yego sebuja rwose ku kijyanye nuko Amerika nta kintu ifasha Kongo kuko media zivuga ko Kinshasa nta kintu Amerika nyine yaba yarakoze ariko departement ya Amerika iyo yavuze ko hari ibyo ifasha DRC harimo kuba yarapimye abantu bagera kuri miliyoni 5 sida sizizana n'ubuntu kandi ivuga ko abantu 200,000 bari kuvurwa na Amerika yewe banavuze ko hari n'ibindi bari gukorana mu bijyanye na trade byinshi cyane ese Amerika kuba yafasha Kongo mu bintu bitandukanye biyemerera kuba yashoza intambara ku mabuye ya Kongo ubundi rwose Amerika nibyo koko hari ibintu byiza ikora ariko ubundi impamvu ubona ko ari byiza nuko utababanje gusuzuma capacity yawe yego nkurikijeho capacity ya Kongo abo ibyo bintu urimo uravuga uyihaye amahoro nta nubwo ibikiri hari gupima sida Kongo ibikize nta gihugu kiba kirushukire muri Afrika yego none se reba South Africa kuntu imeze kandi nta kintu rusha Kongo cyane kuko nuko abantu batayihaye amahoro nayo ibiteye ubwo yego ndetse n'impamvu Amerika iguma ihashyira imitwe ibwira abagenti ngo bayisaze nukugira ngo za capacity zayo bazi zidakora noneho rero izo sida zabo nundi baba bazizanye ngo baza gupima bazihorere yego noneho ibyo bintu bavuga ngo abarwayi bavurwa ngo na Amerika babyihorere yego noneho Amerika inabwire Museveni ave muri Kongo bamwibutsa aho umupaka ugarukira Kongo bayiha amahoro umwaka umwe gusureho hano ibigeze none se igihe banga kuko turatubivuga Kongo ngo ntigure intwaro yego urebye intwaro baguze mu myaka 6 gusa iri 5 n'uyu nguyu batangiye yego ziteye ubwo bize ngo Kongo capacity ubundi biyifite nuko yori pfukiranye nese bundi baretse ibyo bintu ngo bya sida bijyanye yewe abakongomani bagomeje kuvuga ko Amerika iri guteza intambara muri Kongo kugira ngo kampanye zayo zibone ku mabuye ndetse yewe ibyo departement ya Amerika irabihakana none se Amerika ahantu hose mu turere turi strategique impamvu ubundi tuvuga ngo turere turi strategique nuvuga ngo hari amabuye yego kandi none kiza cyo muri Afrika nuko ayo mabuye aba yibwa nese ugira ngo amabuye ari muri Afrika Brezero ntiyafite cyane Shise ntiyafite kuki se shiri tari strategique nuko atibwa biragoye ko wagerayo ngo wicukurire ntabwo Biden yabona umutwe yaruma hari cyabone Museveni uri hafi aho ngo mwarume agenda atesha umutwe no nuvuga ngo impamvu twe turi strategique dufite iyo mitungo kandi iri ku muhanda unyuzeho wese aratoragura none nimba iri ku muhanda bivuze ngo barajyanira ubuntu yego none se kwijyana umusugu guteza akavuyo nyine cyane isi bya bakongomani bavuga sibyo kuki se Amerika yibihakana kandi bikora okay ngano none nitubwira impamvu yaruma imitwe ntimbita bishaka guteza akavuyo nitubwira impamvu Guterezi yaravuze ngo M20 intwaro justice zaruni yazikuye isigaye itunganya intwaro ubwo nayo nyine iheheze bivuze ngo nibo bazizana kugira ngo haba kavuyo yego none leta ya Kongo ntimenye ngo ibirombe n'iby'igihugu donc iharane survive nuvuga ngo igihugu kirimo akavuyo buri munaranira Sylvie ahubwo ati ngiye kora ko umugore wanjye n'abana banjye barara bariye cyane etana si bahita bayibagirwa birumvikana none buri munaharanira Sylvie byo kurya
ya mitungo kamere ntabwo baba bakiyibuka. yego Amerika rero ni iba yabisetinze ngo ibihicaye. Ngambwira kuntu wakwiba amabuye Kongo hatari akavuyo. byagorana kiretse habaye gukorana n'ikimenyimenyi aho babibwa cyane no hari akavuyo. Nese kukihiryaho Kinshasa bararya bakanywa bakaryama rwose. Wari n'igihe ushobora kuvuga ngo muri Kongo hari umutekano muke, umuntu uri Kinshasa rwose akavuga ati se aba bantu babaye. no bakoze ku buryo ya leta ya Kabila ya kera bakoze ku buryo kiriya gice basa nk'abagisize ku ruhande. Burya biriya n'undi Museveni wabikoze ku buryo abakongomani batumva ko kiriya gice ari icyabo, kugira ngo leta nizagiza n'abasirikare kurwanaho baze sa conscience cyane, none ntibabashe gukora mekanizme muri iyo mitwe n'imyobo n'ibiki byose. burya nabwo ntabwo ari Kabila wabikoze, nabwo ni Museveni wabikoze. Yego, kuko ni wari ufite na power n'ubundi. So rero Kongo yarapfuye ahantu henshi mu nguni zose. Ariko haje umuntu noneho burya rega Tshisekedi ise ntiyari Tshisekedi none. Nese Tshisekedi ibintu byose yahuraga avuga uriya Tshisekedi pere. Tshisekedi ntiyakuza byumva cyane. Nese uwo mujinya yakuranye icyako atari byo biri gutera bino bintu. Yego. Naho Tshisekedi hazi y'ubwenge yabanje kubereka ko ari ikigoryi. Ibirombe rwose arabibaha, aravuga ati bahaye ibirombe mutwara. Nundi muntu wese interine baye nanga bemeye ngo Tshisekedi yatsinze amatora kandi atayatsinze no barabaha batwara. Ariko yabihaye igihe. Yumvishe ngo intambara yo muri Kenya iraturitse. N'abasiri nabo barasaze n'ibiki byose. Yego. Ahita avuga ati ya mind nsanzwe mfite ngiye kujya en place. Kanyizuri. Baye nanga baje kuvuga ngo ibirombe biragiye, ba François Beya, ba Biserere, Museveni abona ngo biranze. Niyo ntambara ubona. Yego. Nuko umuntu yagize itekerezo ko igihugu ari cy'abanyagihugu. None dore buriya yemeye gutanga ibirombe. Yego. Rwose umva byahita birangira. Nta ntugunda ntacyo. Byahita birangira ntabwo wamenye uko bigenze. Ariko ikibazo ntashobora kubitanga. Yego. Ese ka kantu ko kari tribale ubwo atanze ibirombe ko ntikagomeza kamugarukaho? Dimension ya tribi ni ukuvuga ngo iyo utanze ibirombe yego ubwo bihaye Museveni. Yego. None Museveni rero urebe tribi yevuye ngo iraguma ikomeye kuko nifite ubutunzi no bw'akarere. Yego. Ubwiraguma ikomeye. Nese ubwo nimba mu karanganya amatriba abiri imwe ikabikomeye ubwo indi irajya muri menace birumvikana. Kuko abanyafrika niko bameze, iyo umuntu akurusha rwose agukandagira. Ariko ntabwo ari nk'abazungu bavuga ati kugira ngo ntere imbere nuko na mugenzi wanjye abayateye imbere. Yego. Kuko ara nta tribizi haba. Nta cyene wabo, nta munyangire ntaki. Umuntu aba ari umuntu. None avuga ati kugira ngo mbigereho nuko ese we yabigezeho. Muri Afrika ho ni tribi. Yego. Ni munyangire. Yego. Ni munyicire. Iyo kurusha ubushobozi ntabwo ushaka kubaho. Yego. Ukeka hari igihe cyazaza wenda hakaba balance muri tribi? Oya, umva ngo tribi zo muri Afrika cyane nako hano mu Karimba zaranze kumvikana. Noneho habeho yuko buri imwe yubaha ibyayo by'undi bireke. Nabwo burya buri muntu yubashye ibye. Yego. Nimba uzi ko tribi yayoboye igihugu. Iyo hakurya tribi atari iyoboye. Wigira mudi yo kujya kwishyira ku butegetsi nayo. Yego. Donc gumi wawe nta kibazo. Nese bwo hari intambara zaza. Wapi? Ikizuri intambara nuko ubumva ko tribi yawe nimba iyoboye mu gihugu A no mu gihugu B irimo nari iyobora. Urumva ibyo bikurura amakindi. Noneho kwa kongewe ibyo bintu byose ngo wakeneye akari ko gushwanyuza ibyo bintu byose bya munyangire bya musebereze bya munyicire bya muvane ku butegetsi byo kwaro byo bishwanyuke. Abazabaho nyuma babone bagiye mu yindi si. Yego. Nta kindi cyo cyakemura ibibazo bya kare usibye intambara. Ari nayo turi kubona. Kandi naho ndimwita ngo ni Yesu azaza ryari se ngo abikemure. Ubundi Yesu aramutse azanaza ataje muri bino bihe ubundi yazaza ryari. Imbere wenda hari ibihe bikomeye kurusha ibi. Ntawamenya.
perezida Evariste nawe akiri Addis Abeba yabonanye kandi aganira n'umukozi wa World Bank ushinzwe East Africa ndetse na South Africa. Uwo muyobozi yashimiye Evariste ku ruhare akomeje kugira mu guteza imbere ekonomi y'u Burundi ndetse amwizeza ubufasha bwa World Bank. Kuki World Bank ibyibutse muri iki gihe muri ibi bihe bya Africa Union Summit? Ni ukuvuga ngo nureba abantu bari kurwana muri Congo, Tshisekedi na Evariste, Tshisekedi barimo baramwataka mu buryo diplomatique. Ego. Haza abambasaderi ba Amerika ngo bashinzwe ngo Afrika ngo ba Amerika ba Blinken iki. No Tshisekedi nako Evariste nawe barashaka dimension bamwatakamo. Ego. Kugira nawe batangiye mu herobi. Ubwo we baraza mu byo asanzwe avuga ngo guteza imbere igihugu, guteza imbere igihugu. None ngo banamushimira aho amaze kugeza ibyo bintu. Nabarumwizeza inkunga. Urumva we bamwatatse mu buryo ekonomi. Ego. Abo bose sa Amerika iri kubikora. Ego. Rero urumva barimo baragenda bakurishije buri umwe ibyo ashaka, buri umwe ibyo adekarara. Evariste ari kudekarara ubukungu ku gihugu, Tshisekedi kudekarara souveraineté ku gihugu. Ego. Noneho souveraineté bwo kuri Tshisekedi yo souveraineté bahita basura amatangazo ngo M23 ashyira intwaro hasi na cya gihugu cyo muri Afrika kigufasha kive mu nzira. Ubwo Tshisekedi yabuzuje ibyo. Evariste ngo ruteze imbere igihugu cy'ibyose ubwo nawe baraza bavuga ati nawe ibyo umaze gukora ku gihugu ni byiza kandi tukwijeje n'umufasha muri ibyo bintu. Nuko bimeze hari igihugu kugira ngo babarobinge kwa ko Museveni ari gutsindwa babarobinge mwumve ko atari Putin wafashije gutsinda iyo ntambara. Ari Amerika yabafashije. Ego. Cyo kintu kirumva. None ro Putin bundi abarundi bakunda Uburusiya cyane. Ariko ikibazo Nairobi. None Putin aha profitira nuko leta y'u Burundi kugura intwaro zigezweho kwisi. Iyo Robi ntayo bafite. Reka zibahera iki ubuntu. Ego. Azazishyire muri store. Ariko se nutereka intwaro. Baba kenyezi bifuza amadeni. Rwarubyiruko rwo guhanga imishinga rurajya gufata fandi kuri izo ntwaro. Ntibishoboka. Niyo mpamvu World Bank profit icyo cyuho kavuga ati we turagufasha. Kandi naho umaze kugera ni byiza. Ego. None bavuze ngo ni byiza nawe urasa nk'ubemera muroroha. Naho nukwerekana ko ari bari kubikora. Ego. Azungu ni nyaryenge cyane. Evariste ruba mwatatse mu buryo we yifuza guteramo imbere. Na Tshisekedi bamwatake no mu buryo yifuza guteramo imbere bwa souveraineté. Ego. Ni babi cyane baranariza. Bariya. Hari igihugu cyo muri Afrika cyasabye leta ya Amerika gutanga ibisobanuro kubera ko leta ya Amerika ikomeje kwivuguriza ku bijyanye n'ikibazo cya Kongo. Ese Amerika koko urumva ishobora gutanga ibyo bisobanuro? Kirazira muri geopolitique kubwira umuntu uri muri revi kuruta gutanga ubusobanuro. Icyo gihugu mbwiye ntabwo kivuze. Ni cyo muri Afrika. Nimba ari cyo muri Afrika. Bivuze ngo kiri muri parti ya nyuma muri espace geopolitique. Kiri muri level 3. Muri ya sako atweretse. Kuko burya muri Afrika hari ibihugu bibiri gusa. Ego. Bikomeye muri level 2. Harimo South Africa, harimo n'ikindi gihugu cyo muri Afrika. Ego. Kirakomeye byo muri espace. Ego. Ndetse kimwe mu bintu bashaka gukuma bafashe kuri rubaya kuri korta ya rubaya. Nuko bayibuze bahita bahananuka bakagwa handi hari za Komore, za Namibia, za Malawi ibihugu by'icyuka. Ego. None rero Amerika bari gusa iri muri centre geopolitique. Umuntu muri centre nta muntu ujye musaba ibisobanuro igihe nawe utari muri centre. Ego. Ubwo rero cyambere cyo ntibabyemerewe kandi ntibishobora no gushoboka. Ntabwo Amerika yajya kwisobanura mu gihugu kiri hasi aho mu zindi level. Iyo iri muri center ntabwo Amerika ishobora kwisobanura kuri Chine gusa. Ego. Kuko niyo bicaranye muri center. Ntabwo ishobora no kwisobanura ku Burusiya burya. Reka. Abantu bakwisobanura ku Burusiya ni ba Macron n'Abadage nabonye kuko nibo bari muri level 2 bakomeye kimwe bose. Hari resulti baba bafite. Kirazira gusa muri center ngo busobanura muri espace geopolitique. Kirazira. Ego, muri make ubwo nta busobanuro. Ntibibaho.
hari amakuru avuga ko Kongo yongereye abasirikare ku mupaka ubahuza na kimwe mu bihugu 9 bikora kuri Kongo. Ese ubwo hari icyo byaba bivuze muri iyo tension ziri muri kano karere? Basutse abasirikare cyane. Nimba bakintu kinshimisha muri kano karere ni rezuti zizura intambara kare kose. Ndumva ari nk'eshatu. Irezuti ya mbere y'umurambwe ngo yangaje abasirikare. Yari tension. Ndishima cyane. Kuko bijyanye niyo ntambara igiye kuzuka. Icya kabiri kurunda abasirikare benshi ku mupaka n'intwaro. Cyo kintu ndagikunda cyane. Yego. Icya gatatu kujya muri diplomasi kwavuga amagambo amenasa amareta. Mugomba guhangana mu ntambara. Cyo kintu nacyo ndagikunda cyane. Yego. Rero FARDC iramutse ingisha inama mu bintu bijyanye no kushyira abasirikare ku mupaka. Byibura nababwira ngo ibumbi 200 by'abasirikare birare bigeze ku mupaka. Na Museveni nawe ambwiye gutyo. Yego. Nabwo nawe 200 biraro biteretse. Na Evariste nawe aroheyo 200 nawe. Yego. Na Tanzania iroheyo 200. Bose 200. None nibamara kubashyira muri position. Umwe ajya muri diplomasi tuki ayo mareta. Ugati mwegi yikuye igihugu cyarabananiye. Urubyiruko kuruteza imbere byarabananiye. Kugira ngo birakaze. None iyo birakaje ajya bakora ijone muri babasirikare. Nambara kabira turitse. Yego. Rero FARDC ni runde yo byibura 200. Twabonye Colonel Nanga uyobora AFC yavuze ko kuba leta ya Kongo yita M23 abene gihugu b'ikindi gihugu cya Afrika ari ukuvangura abanyagihugu. Ese kuri wowe nk'umuntu ukurikirana hafi by'aya makimbirane urumva uyu mugabo ibyo yavuze bishatse kuvuga iki muri espace géopolitique? Ubundi yumbwiye ngo Nanga ngo na AFC ngo bavuze kuko nge nzi ko AFC itabaho ubwo sinzi ibintu buri kumbwira. Kuko ngo AFC yuke ngo ni ikintu ngo kirimo imitwe ngo itavuga rumwe na leta kandi ngo yitwaje intwaro. Yego. Nta hantu byabo kwisiko imitwe twaje intwaro ikora coalition.